U Sarajevu traje kongres pod nazivom Tehnologija i inovacije za svjetliju budućnost. Kongres se održava na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, a trajeće do 4. decembra. Jedan od ciljeva je da umreži mlade ljude širom Bosne i Hercegovine sa međunarodnim stručnjacima. Kongres okuplja veliki broj svjetskih stručnjaka iz oblasti tehničkih nauka koji će raspravljati na teme od posebnog interesa za studente i mlade profesionalce, razvoj karijere, inovacije, preduzetništvo i tako dalje. O kongresu razgovaramo sa idejnim tvorcem i inicijatorom, inženjerom i profesorom čuvenog Latrobe univerziteta Ethemom Čuslevićem i Cecom Gakovićem, osnivačem i savjetnikom brojnih internet i mobilnih razvojnih firmi. Gospodo, dobro vam jutro i dobrodošli u jutarnji program televizije Bosne. Dobro jutro. Evo, gospodine Čusleviću, uz pomoć svjetskih investitora koji su, zahvaljujući vama, pristali da budu dio ove pozitivne, jako pozitivne priče, Kongres je ugostio neki od vodećih ljudi iz svijeta biznisa. O kome, evo, sve riječ? Evo, kao primjer imate gospodina Cecu Gakovića ovdje koji se odazvao na ovaj kongres, mada se Ceco već, mislim, duže vremena bavi sličnim inicijativama. Pozvali smo još neke goste, znači iz Amerike, iz Kanade, iz Velike Britanije. Sinoć je upravo stigao gost Sergio de Cordova, koji je jedan poduzetnik iz New Yorka sa 11 godina osnovao svoju prvu firmu, pokrenuo neke strašno dobre inicijative i on se bavi temama, znači smart cities, kako znači omogućiti mladim ljudima da budu uključeni u taj social entrepreneurship, da pomognu znači gradovima u kojima žive. Pokrenuli su neke strašno dobre inicijative, neke fondacije koje omogućavaju mladim ljudima da se uključe u taj rad. Osim Serđija imamo jednog gospodina Kena Kujundžića, u stvari Kemala Kujundžića, koji je rođen u Čikagu, ali je porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Znači imamo dosta gostiju koji su porijeklom iz ovih krajeva, iz ovoga regiona, koji imaju osjećaj za probleme s kojima se studenti ovdje suočavaju i odazvali su se znači tom mom pozivu da dođu i da ispričaju svoju životnu priču kako postati uspješna osoba u ovom regionu i kako također uspjeti uspješna osoba van BiH. Znači, gosti su se odazvali čisto iz razloga što znaju da mogu da daju neki doprinos mladim ljudima. Ceco, vi ste neko ko je radio na društvenim i web platformama svjetskih glazbenih imena poput U2 i Madone. Evo, mnogo je projekata iza vas. Na koji način ćete vi doprinijeti ovoj konferenciji u Sarajevu? Ja sam se odazvao Edi, kako ga mi zovemo iz kruga prijatelja i organizovao, jasno je odmah da je organizovano od srca, s ljubavi prema tim mladim ljudima. Tim mladim ljudima su iz mog iskustva, pa se bavili tim već ranije, jako su talentovani u regionu i nekad im treba samo malo podrške, malo znanja, nekad malo ih pogurati u kritičnim trenucima i nekad sama priča s njima i malo savjetovanja može da uradi taj stepencu tako da mogu ići dalje. Da. Gospodine Čusleviću, ideja kongresa je da pružite priliku mladim ljudima, kako ste to već rekli, studentima iz cijele Bosne i Hercegovine, i mogućnost da sami stvore nekako svoj posao uz pomoć stručnjaka koji tom prilikom dolaze u Sarajevo. Na koji način se nekako spajaju i uvezuju ti kontakti sa kongresa? Pazite, u Bosni i Hercegovini znači postoje ne znam, desetak nekih tehničkih fakulteta koji se bave informatikom i inženjeringom. Ti univerziteti u BiH nisu povezani, znači nema puno saradnje. A ova država ima previše malo stanovnika da bi napravili sad neki veliki pomak što se tiče same ekonomije. Nama je cilj bio da ih umrežimo i da koriste to svoje znanje uz pomoć ljudi poput mene, Cece i ostalih ljudi koji imaju internacionalno iskustvo, da znači kroz te svoje neke ideje ispune svoje želje. Znači, jučer smo imali preko 100 gostiju u našem kongres sali i mogu vam reći da nijedna osoba u toj sali nije rekla da ne želi da ima svoju kompaniju, da vodi svoj biznis. Ono što im je izostalo jeste ta kritična masa i u stvari taj dio kako pretvoriti tu ideju u neki vlastiti biznis. Znači, kroz naše internacionalno iskustvo želimo da im ispričamo nešto pozitivno, znači kako se doći do te ideje i pretvoriti u neki biznis. Naravno da ih podržimo i financijski, a i tehničkim znanjem kojim imamo već godinama.
Da. Ceco, evo za vas se može reći, odnosno za vas se može pročitati da ste u mirovinu otišli sa 35 godina i od tada pomažete lansiranju startupa diljem svijeta. Šta evo za vas predstavlja ovaj posao i šta je po vašem mišljenju ključno da mladi ljudi, mnogi mladi ljudi uspiju u poslovnom svijetu? Ja ću specifično ispričati za ovaj region naš, pošto različite kulture imaju različite probleme. Opet kažem, imamo jako iz iskustva, jako talentovane mlade ljude. Postoje tehnologije određene koje su sada trenutno, što mi kažemo, hot, što su atraktivne u svijetu, jako se lako mogu plasirati na tržište. I kombinacija jedna određena tog znanja koji im da taj zadnji trend koji im kroz ovakve evente se može donijeti i kombinacija pomoći da stiknu to neko samopouzdanje, da ne moraju samo raditi u nekom možda outsource, što je sad u većini neka divna želja da rade za strance, nego da mogu stvarno nešto svoje pokrenuti i plasirati onda na strana tržišta direktno sami. Ja mislim da su te dvije stvari ključne za nekoga iz ovog regiona da bi mogao da se oslobodi i da uđe u tako nešto što je na nekom nivou i rizično i zabavno i još 300 stvari dođe s tim puno drugačije nego standardni zaposlenje. Ali to je nešto gdje ljudi kao mi možemo malo pomoći da dođu na sljedeću stepenicu opet. Da. Evo, Etheme, pokrenuli ste fondaciju Bosnia and Herzegovina Futures Foundation, koja će prikupljati financijska sredstva iz dijaspore za školovanje studenata nauke i inženjeringa u našoj zemlji. Na koji način su studenti aplicirali i koliko su ovakvi vidovi podrške uopšte bitni mladim ljudima? I da li su? Meni lično su vrlo bitne. Znači, znam da su i bitne ljudima širom svijeta. Kroz sva moja putovanja upoznao sam dosta ljudi koji imaju mogućnost da pomognu, samo ne znaju na koji način. Znači, fondaciju smo pokrenuli čisto iz razloga da bi omogućili tim mladim ljudima da se ne brinu o tim financijskim sredstavima, da plaćaju školovanje, da se fokusiraju na ovome što je nama vrlo bitno, a to jeste kako pretvoriti ideju u neki biznis, kako doći do same ideje. Neko razmišljanje, pozitivno razmišljanje, jer ljudima je ovdje vrlo potrebna to pozitivna priča, da ispričaju nekome drugome, da se ide naprijed. Kad napravite 2-3 pozitivne priče, kreće i 4. i 5. tako da ide taj efekat. Znači, fondacija će dodijeliti te stipendije. Imali smo dosta prijava. Za period od, 3-4 sedmice smo imali preko 100 aplikanata. Tako da postoji mogućnost da mi to proširimo sljedeće godine, što nam je i plan. I mogu vam reći da je dosta ljudi iz dijaspore se prijavilo da podrži tu fondaciju. Naravno, imamo i ostalih fondacija koje ciljamo da više malo da pomognemo mladima ljudima sa financijskim sredstvima da izvedu neku svoju ideju, ali se ova fokusira direktno na školovanje. Znači, školovanje mladih ljudi, to za nas koji živimo u dijaspori su neke sitne pare, a za njih su već ogromna sredstva. Vjerujem da ova fondacija, znači dodjeljujemo 2 stipendije upravo večeras na našoj svečanoj gala večeri u Hotel Evropi. Znači, studenti su oduševljeni samom činjenicom da im neko želi pomoći i na taj način. Da. Ceco, vjerovatno, evo ovo pitanje koje ću vam postaviti ćete čuti mnogo puta od studenata tokom ove konferencije. Ali evo, šta je tajna uspjeha u poslovnom svijetu s obzirom da ste vi iz Sarajlija sa svjetskom adresom i da li odgovor mora biti ići u tom pravcu da morate možda otići iz Bosne i Hercegovine da bi se napravio neki uspjeh? To je tipično neko razmišljanje. Kako ja razmišljam o tome je da smo mi ovdje, za razliku recimo od nekog San Francisca ili bilo gdje drugo u svijetu, puno više čujemo da se nešto ne može nego što bi se čulo negdje vani. Zbog toga ljudi idu jednostavno, je puno lakše kad non stop se govori da može. Ali jedan moj neki mali savjet koji ja koristim možda za neke zadnje 3 godine je, i čitav život sam ga koristio, je kad ti god neko kaže ne može u toj situaciji, možda biraš 1-2 stvari da se složiš ili da u inat mu pokažeš da u stvari može, i to svima savjetuju, krenu odatle, onda se ostale stvari dosta često sami slože. Aha, ok. Uređaj
Counter Kick je nešto što je trenutno aktuelno kada je u pitanju vaš inovatorski rad. Jedna od vaših ideja koja nije izašla na tržište još uvijek. Evo, o kakvom se uređaju zapravo radi? Jeste. Znači, Counter Kick je uređaj koje su u stvari moji studenti smislili zajedno u mom laboratorijumu i radi se uređaj koji prati kretanje bebe tokom trudnoće. Znači, fokusirali smo se na zadnja 3 mjeseca trudnoće jer je tu beba najaktivnija. Sama ideja je u stvari izbila iz teme jer se često pojavljivalo u novinama. Znači, bilo je u žiži da nije bitno koliko je napredno australski sistem što tiče bolnica i samih institucija, zdravstvenih sistema, da smo još uvijek bili rangirani među, 25-30 država koje imaju veliki broj mrtvorođenih. Znači, sama ta ideja je pokrenula neki projekat koji smo mi izmislili, a to jeste da pratimo to kretanje. Znači, koristimo raznorazne senzore, uglavnom su to zvučnici i sada treba da izdvojite zvučnike kroz vrstu machine learning i raznoraznih algoritma. Znači, kako izdvojiti taj zvuk, šta je to kretanje bebe, a šta u stvari je crijeva ili srce, otkucavanje, Na kraju smo stvari zaključili da smo mogli neke druge stvari da otkrijemo pored, kretanja bebe. Bio sam u kontaktu s jednim doktorom koji je nas pitao da li mogu da koriste Counter Kick da prate, recimo, osobu tokom neke operacije. Znači, ima tu dosta podataka. Kad se ti podaci prikupljaju, možemo da napravimo neki zaključak na osnovu tih informacija. Vrlo mi je drago što ćemo imati priliku da plasiramo Counter Kick i na tržište Bosne i Hercegovine. Već smo u razgovoru s nekim kliničnim centrima da isprobamo tu tehnologiju što prije u BiH i bilo bi veliko zadovoljstvo da proguramo tu priču ovdje. Da. Pored uređaja osmislili ste i mobilnu aplikaciju, je li tako? Da, znači mobilna aplikacija je što se mene tiče najjednostavnija stvar, barem iz ovoga ugla. Cilj nam je bio da omogućimo doktorima, a naravno i roditeljima da prate kretanje svoje bebe. Znači, prati se taj trend preko nekog perioda od 7 do 14 dana otprilike i na osnovu tog trenda možemo da zaključimo šta je to što odgovara za vašu bebu. Znači, koji je broj udaraca nogom ili rukom adekvatan za vas. U svijetu ne postoji neki svjetski standard, to je ono što jeste žalosno, da smo u zadnjih 100 godina sa takvom modernom medicinom nismo još napravili zaključak šta je to normalna trudnoća. Radim zajedno sa nekim doktorima širom svijeta da bi zaključili koji je broj udaraca ili kretanja u jednom periodu u stvari adekvatan za tu osobu. I to je u stvari veliki problem, jer ne odgovara, mislim, na tržištu, recimo ako se pojavi Counter Kick, da nam neko kaže, eto, 7 kretanja nije bilo dovoljno, ili 12 kretanja nije bilo dovoljno. Znači, prva stvar jeste zaključak šta je normalna trudnoća, a drugi je onda da možete da pratite to. Gospodo, hvala vam puno što ste bili gosti jutarnjeg programa Televizije Bosne i Hercegovine. Hvala vam.